Sawentenane sane tuna arta brana nyoman kawan krama saking desa Mengening Buleleng talerkeni sungkan tumor. Nyoman kawan sane pinake petani puniki banget ngaptiang wantuan saking pemerintah mawinan digelis Presiden Metamba. Nasib penjantan enten keni antuk narga sampun tuna ada brana talar ketiben antuk pinyungkan sani rahat. Sekadi sanini benen nyoman kawan. Anak istri saking desa Mengening puniki sampun selami digang warsa keni pinyungkan tumor. Ring pengawet ipun wenten benjol alit ring cokor nanging sayan suwe ngagengan sahu wantah ketambahan ring puskesmas kemantan. Selandor ipun kenikain metambah ring dokter. Sangkaning nenten medue jina sungkan ipun kebangkian. Nyoman kawan laris kekaryanang kartu kesehatan BPJS oleh pisaganipun salki iring metambah ke Denpasar. Hari ini kalau nikut darah tangan ini nih kayak dokter itu pak yang tiang mau gelis ini pulih nak ke nanda tangannya pak mana pulih nih pulih ubah tiang Riki kan yang tiang Riki Sile tunggil keponakanipun Kadek Padme Yase Mausang biben ipune nanin sampun metambah ring rumah sakit Bali Mandara nanging sesampune punika raris boleh rujukan ke rumah sakit Sanglah Denpasar. Darah hangat BPJS sekarang tetangga kan tahu BPJS langsung obat tangan langsung rada apa namanya rujukan ke Bali Mandara. Setelah Bali Mandara 2 kali dan boleh penanganan rujukan ke Sanglah kan. Kadek Parmeyase ngaptiang majang pemerintah manda nyoman kawan presiden digelis ketambanin mawinan sidik lasan yang tindakan medis santukan tumor ipun sayan ageng Suparya Nabal.